Kua tau te rangi Mārie I Wainganui I a kara Puketapu me ngā tata love o te Uepu Port Nicholson Block Treaty Settlement Trust e pāna ki te whakaterenga ake o ngā waka taua ki te whanganui ātara I te atatū o te rā o Waitangi. Ka riro mā ngā waka taua nei te whakatūwheratanga o te whare waka hou I te ākau o te whanganui ātara e whakanui. He roa te wā e tatari ante iwi o te atiawa ki te whanganui ātara o tēnei whakatau mai a kara Puketapu me ngā tata love. Kia takoto o rātau waka taua ki roto o te whare waka o Pōneke. Ko rāua ngā rangatiro o tō tātou iwi. Nā ka waiho ngea mā rāua ki te whakarite tēnā ahuatanga me nā kāore tātou I rongo ki wā tātou rangatira ko he te haere o te iwi. Ana ki au nei, ana koena tatake ko rāua ngā rangatiro mo tātou, me rongo atu ki wā rāua kōrero, me nā ka whakae, ana kaore kōre tu atu I tēnā. Ko te kia te heo ngā uri o te atiawa ki Pōneke, ko aroa e mahi tahi ana me o rātau rangatira, he take pai ki atu me waiho ki muri, kia anga whakamua ngā whakaaro. Full expectations that it will be here and in the building for the opening, so we're just making preparations for that. And yes, it's been a bit of a long discussion, but hopefully those matters are all resolved now. Hei te whākarakai te atatū o te rā tapu heke mai nei a rā te rā Waitangi, ka takia e te iwi o te atiawa ngā karakia hei whakatuwhera I te whare waka o Pōneke. Ki roto hei tā rātau, ka takoto ko te waka o te raukura. Ki rungo o te moana te taha, o te āniwaniwa me ngā waka e rua o ngā iwi o ngā tiawa. A kei te hara mai rātau ki te tautoko I runga I te kaupapa me ki tēnei mea te wakapapa nā I heke mai te atiawa mai ngā tiawa nā I te wā I hara mai ngā waka pēnā hoki I te haere o tō tātou iwi. Ko tētahi tangata kei te tino hari ko tau ngā whakaaro o te iwi mana whenua ko te koro matua o Pōneke. Joe Glenn, Te Karere.